Apa dia Tayu, teman-teman? Hehehe, bukan. Kamu Upin Ipin kan? Saya Upin. Hehehe, saya SpongeBob. Lalu apa dia Tayu, teman-teman? Dah, aku bukan Tayu, kawan-kawan. Aku Joni. Hehehe, kau kentut Joni, kok bau? Sudah tahu kentut kau tanya lagi. Lalu apa dia Tayu, teman-teman? Hei Tayu, hei Tayu, hei Tayu, akulah Tayu. Tayu si pemberani. Hei Tayu, hei Tayu. Bob kau sudah tahu bahwa ini Tayu, 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 Tayu. Tayu kan tak bahasa Palembang. Ipin, ternyata dia Tayu asli Palembang. Hei Tayu, aku asli Tayu, Tayu. Yang penting aku Tayu, asik Tayu, asik Tayu. Terserah lah Pongbok, terserah lah Upin Ipin. Yang penting aku Tayu, Tayu asli Palembang. Surprise!